Después rin din na otoridad el miles na mga drug users y pusher na syudad, siguiente movimiento ahora amo para mira mejoras kilaya ayuda con mga surrenderies. Por eso, cuantos ahensya de gobierno ya convini imanjunta para koordina a uno y otro acerca cosa mga programa y intervention puede ofrecer con mga surrenderies. Asegun con Juncillo del Department of Interior and Local Government o DILG, sila amo el quien move para el profiling del todo mga surrenderies na kada barangay. En koordinasyon na PNP, continuando pa según el Oplan Tokhang para mandar hindi con otro drug dependence na kada barangay. Actually, there is a article posted in our website, pero may pa directive. We will be the one who will profile the drug surrenderies. So, may pa siguro ka ba el Oplan Tokhang. So after that, el mga field officers del DILG, the city, municipal, local government operations officers will do the profiling. Uno pa intervention taas sa LDILG is to see to it that the city local government unit of Zamboanga City has already organized the CADAC or the City Anti-Drug Abuse Council. And for the barangays, they should also have revitalized their barangay anti-drug abuse councils. Asegun con el Social Welfare Officer for del DSWD Flor Nicanor, el DSWD amo el quien ofrece mga programa de busca la vida con mga drug surrenderies. Este por medio de mga cash for work program y otros programa de busca la vida ta ofrece el ahensya. National Rehabilitation Program, alyan LDSWD man lead na Pillar 3 na reintegration, aftercare, transformation, support for the recovering drug dependence sa level 3 na. Pero antes según de todo tali el City Health Office, quien dale asistensya medical con mga drug dependents, aber asegura que tiene sila propio guía na proceso de olvida con el mal vicio. Mientras tanto, según con el founding president del Crime Watch Volunteer, fuera con este debe también según hace más activo con el Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. El contribuye según este para el campaña contra droga prohibido na kada barangay. Ayuda con el mga barangay para kada functional el de la Barangay Anti-Drug Abuse Council by revitalizing the BADAC in their respective barangay. Of course, tali kita para asisti con el barangay kay sabi man to el uno problema del de aton barangay Aura, many del mga barangays ay hindi gat functional el BADAC. Sad to say. Puera na mag-mention ng ahensya, de mas temprano el test daya prinsipya conduci profiling na mga barangay para identifika mga beneficiaryo del diila programa. Este un programa at ofrece entreño con mga surrenderies que el pode sila usan na futuro en tal caso busca sila trabaho o prinsipya un jutay negosyo. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.